Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke funeze my brother's keeper. Before nje ngihlale kodabeni ngicela ke mbukele ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje ngiphethe kamathize my brother's keeper, izinto nje okumele uzilindele lapha ku my brother's keeper kuloke leli week esikulona. Ngizoqala ngendaba ke thinta umshengu la kumathize baveza ukuthi ke umshengu uzoyikhipha ke lapha kumadodana akhe, uzowaxoshwa kabuhlungu lapha emizini wakhe and uzowatshela ukuthi ke awahlukane naye and futhi awahlukane ke nebusiness lakhe. Umshengu uzobeke engasafuni lutho emhlanganisa namadodana akhe, babeke sebeveza la ukuthi ke unqubeko noDonga naye ke lapha uFakazile bazobeke sebehlangana sebeplan ukuthi ke bemkhiphe lapha umshengu kuyikhampani yakhe. Nangempela ke bazomkhipha and bazomxoshisa okwenja lapha ema-ofisini. Ngidlule ngelapha kunqubeko noFakazile laba veza ukuthi ke unqubeko uzozama ukuthi ke save uNomsa, uzocela ke lapha kuFakazile ukuba ke drop ama charges for yena kuNomsa. Uzonqaba ke uFakazile, uzobeke semtshela unqubeko ukuthi ke ufuna ingalo yomthetho imkhame kuNomsa and imfundisa isifundo. Kodwa ke unqubeko uzokwenza ke iplan ukuthi ke save uNomsa. Ngidlule ngelapha kuSibusiso noDidi noTho la kumathize baveza ukuthi ke uSibusiso benoDidi bazokwenza ke inhlelo zokuthi ke benze ke co-parenting for ingane yabo. Babeke sebeveza la ukuthi ke uThoba benoDidi bazoxabana kabi. Babeke sebeveza futhi ukuthi ke uThoba benaye ke futhi uSibusiso bazozama ukuthi ke bebuyisane bexolelane kodwa kuzoba nzima. Kunjalo ke mbukeli aphelalana kamathize my brother's keeper kuloke leli week esikulona. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Ake ngithi ke nje danke ngiyazibongela.